yabare kuburya ha TV West kandi ninkutangira aha program y'Ekyanga Kyawe. Program y'Ekyanga Kyawe kabutosha tubantu tambura emyanya itari yemwe nemwe turi kureba ebyafayo by'emyanya obukomoko bw'amazina hamwe n'ebindi ebintu ebikutangaza ebikuba nebishangwa omukyanga ishitukuba tutayayira mbwene rizoba program y'Ekyanga Kyawe natuza kureba aha town y'Ekijungu. Town y'Ekijungu neshangwa omuri Nyamitiyobora ward omuri Kakoba division kandi hati eri omuri Mbarara city south. Abantu bingi abakuriye omutawuneji hamwe n'abakwija kuturamu bingi tubarukumanya obukomoko bw'izina ry'Ekijungu. Mbwene program yitu erizoba netwenda turebe izina Ekijungu rikakomoka nkahi. Hati abajungu hamwe n'abahindi kubizire omuri Mbarara batandika kutura boma haza boma neshangwa omuri Kamukuzi kandi noho ekitebe kya TV West offices za TV West ahuziri wabanomanya TV West aheri buzuma omwanya gwa boma noba wagwetegereza kurungi. Mbwenu abajungu n'abahindi kubizira omuri Mbarara bakunda boma baba niyo babanza kutura. Dero Ekijungu aho kiri kushangwa omuri Nyamitiyobora abantu ababurijo nabo bakatandika kumbekayo amaju garukweshaniriza nk'agabajungu agabire garboma. Hati obwire obwo Nyamitiyobora nayo yatandika kugira amaju bitu go gakaba gari agabiraguju. Hati izina ery'Ekijungu rikakomoka Nyamitiyobora abantu ababurijo batandika kumbekayo amaju gakweshaniriza nk'agabajungu baheta Ekijungu ekyabiraguju. Omukoronda obukomoko bw'izineri ntambwire natayayira omugurusi Isaac Swale nkomwe omubantu ababire baroho Ekijungu ekikutandika kandi oku nukwe arikutushobora. Okay, amazina ganje ninye mzee Isaac Swale ndezarwa ya Kakoba konko okuzarwa kwanje nkazarwa mu Kiswahili then kutiza twafuruka twagenda Kakoba na bwanyuma nuko kurgayo nkije mu Kijungu. Ekijungu eki kumukireba okusheta Nyamitiyobora hakaro ekibera kikanchitandikira iruguraho kugenda cyo mpaka mu baraksi na nakutankira hariya ahishukutankira ayifari a main road shuma kire mpaka omurubiri konka ombwire wa bortarwa amini kuruyizire habo kujangu bakani bekengera bujangu ntasa kubaba yekera bakaza umunako mu kibino bakisherekamo bakasharaho iki kibira cyona kushitema kwewe chife so echa side guru batisigaho so tuzon ko cyabire hatice bagetanye Mutiyobora habo kibirecho then nanka amini kuyarugireho ijobote stira hasigarira Nyamitiyobora eje okurga nanka hajingo ngoko kareba kurga hajingo kugaruka side age yoneje kikakiri kishaka cyonka hakari mu ipsi ebichunchu kyakarimo abachotara babiri muni bamweta Kamili hakari ruguru nundi jone bamweta Haruna arahariya nanaba nubi bakaba kuri ife kuriya yefo ya Haruna abo nubo babiri bari mu Kijungu nubo babiri bari bataka bo mu Kijungu then mu rukumu renda nshanjomo then Kamukuzi iza ya nanka ya locating plots anko kumukuzireba kanzitanchira aha nkaho okureba nanka kureba okutanchira ari kabaterine around about ngo kugireba kugaruka kuno balocating plots kusya amhero hari nenezindi twanzirugari ni shuma ziti nanagamuzga kagarumu
process baza locating abantu bayombeka hati kijumba aho cyakora ki cyakurakurana cyarugombo nanga kube kishaka hati haza hatanka kuzamu abantu bakarima jeta kamkuzi planning area then bwanyuma ya nanka ya minu kuba muhireho obote ataham konka cyagumaki erinya mutiyobora izina rya Marichi Nyamutiyobora. Then after 78 nanga kuya taking over nanga President Museveni kuya take over serious gari Nyamutiyobora bakiza kugihindura bwanyuma wahura bayijuna abantu hati ya rugari Nyamutiyobora hati nko kutandika kutamuza kusharamuza nanka za sales hatejo ya central sale kurugira area yaba muti yo town hakora to ajipu hakora to kabaterine hazo yabaho central yagendo yaba rubiri yaba kirembe kuyaje haza lowa hazaona survey hati zo zabiri ziri sales ziri muri sinana na mwendomo yaba sales hata haba nko kuzo decentralization yabirigo konka sigari nanka wodi ya sigari Nyamutiyobora so umwirobo from 89 okika akurga 89 kwika 92 no batanche kutamuza divisions hati Nyamutiyobora nakakoba ward hakawa harumu Nyamutiyobora ward nakakoba ward ya bakakoba division so na ninye na birindi first chairman wa kakoba division on that at that time kurga 89 ka 92 ombwirobo kiza twatandika mukujangu hakamo insecurity nyingi omu karimo bashuma bona bakari baturomu harwa bakani baito akayembe down there akayembako karimo niho babere matura bashuma na side zo muri bira kuba kari amazugari chipu konka shisakozire hatu azo muri chamchaka umchako gonkani na kansara byansi twa training niye na birendi ni bamperezo ba LDU commander sana byansa kari kana katokati akija yananka ya joininga yaba naba LDU commander wakakoba wa Nyamutiyobora ward so tukantu koze safety tukatine mbunda at that time tukantu koze safety twabinga bashumo mhona Nyamutiyobora yaterera then after yoko yebiti batwembundu ahura ya tembundu twakora umuntu gwa security in fact for 25 years unabire LDU commander twakora twasecuringa Ekijungu eki kyaterera konka banyuma ya nanka ya omunanko mbintabura muki takubura mu okupingana wahura hakuka tukanyunkani ndio wa nkani mpagira nanka omwami Ntimba then wabireri kamanda wa municipality omugenzi ono mzee ayali LDU kamanda wa Sam Katunda wakana hajira wini nyuni mpagira ngoma njime hata kintu ekyo hauko haza mwejo nanka politics ezo banyihaho konka arenti arwekintu kimwe ekinkushaba nka government ekishemere kuhinduramu no makwa at that time kutwabire tunanka batora na kwabire baza kutora na kobuchiko RS1 2 na 3 bakaba baha chance abataka kutora nabantu bona kutora na chairman vice secretary na nanka bona abantu babire batorana konka police biza bagihindura bajyangu chairman batora ne chairman atora n'abakachiko konka kintu cyashisha system hauka chairman waka atora na byabire nakora ki nakunda
abakorera ngo nasa kukoza nambona na hati iryo system eshisire LC wahurira habo kuba chairman cya kushara muyagira ngo memba wiyatorana yari yamutizo bwenge nanda kurete nanka kona kureta amazima ogwa muya watondijo shona nisha ba government iryo system yo kutorana cya person wenka ninjya bahinduremo bareke abantu bitoranira nanka committee yona ngo kucyabiro kiro mu kubanza inshonga ya kabiri according to the budgeting bani bakora budget kare kubabira bakora baza gukora budget ikayitandika RC1 RC1 ikayistama narika nanka abataka basereju bakabashitama bakora budget yabo kurugiro mbyete ngo byabo dene kubari bagiha bagita RC2 naye egerabamu isinikari 3 wahurira atoshanga ngo abantu kuyabire bagiye gukora budget bashanga ngo nanga RC1 n'ebintu byabire ne demanding abagikorere isaruho hati hano bemakuriya bakora budget batubakumanya Ekyanga RC1 abantu becyanga ecyo bindi bindake nari bayini buzubuke hatoshanga ibintu biri aho tibiri mu biteka kujyana bahindura policies ishonga ya kashatu hakariho code eza RC1 habuko bakwari bakora umushango ugona RC1 kestama estama umushonga zo muntu ekora estama mushango ekora judgment yako yabiri heze gisera tune ekora ki ogo yaenda kwa piringa atu bakora ki bayro enshonga ze gwamsingara kwe apalingare 3 enyuma ho enjwe kane panyise gwa shiringi zinga nyewe okwijom enjwe tkanti bayisa shinjero 10 yajene nize yongera aba bantu kweyongera bani yongera wahurira hati kuza kwika yenka pandisa kongenje kandi ndipandisa sinje nkanga 15 kongo mukubanza nchirugire kakoba nchiziromu kandi mpandisa nje sinje 10 konga 10 euro narukarugumire kurutunga wahurira karugumire kurutunga hauko abantu bakaba bari bake namazi gakoga kagari make konka abantu bakaba batakanyura mu town so rate yanakaya yamajo keri hansi shingira 10 yajene tembe 15 yarwa 15 mutwaro eti mpora konka abantu kwajene bakanya na development na mazuga gumani gargomo kubasalamu yagumani gayongera kushemera be yajane yongera kansara urukujwekera omwanya ogu ahari Mbarara City Byanse Muhammad nawe nomwe omubakurira omucyanga ekijungu kandi nawe atugambireho bimwe ebyarukumanya aha bukomoko ubwizina ry'ekijungu icyo kubanza cyabyona nyowe ndi kuzarwa nkashanga ngo omwanya ogu bagwete kizungu hego akomokere ku cyete kizungu hakare kizungu icyakurya boma ground ngativwe ste ekushitamaho eriyejo bakabageta ekizungu aze kizungu ecyo kikaba kibamwe abazungu abahindi kirimwe byombeko birungi hariyo n'amabara marungi then kunuya ekaberi nyamitiyobora nka forest reserve hati hatandikayo amazu marungi batekayo amabara kugira ngo barakise kaberi hihi abantu batandika kwizamu baheta ekizungu ecyabiraguzo no hatandikire ekizungu ecyabiraguzo kiriya cyabe kizungu cy'abazungu cyabe kizungu cy'abiraguzo cyagumizamu cya developinga na neshaheje n'ekizungu no kireba ensi yitu n'ekizungu konke cy'abiraguzo ekitari cy'abazungu ko cyatandikira kagurga mwaka kinongera amazima genyine nyo kwetegereza kwanje 8 tukuzo mu rutaro rwa Museveni rwa SM7 bomba ni purangu ekine kizungu ecyabiraguzu
abwe ebirungi ebyabire birumu nabakaza bakweguza no bwirobo bakaba yiziremu bakusunsira ishokerye eri bakweta Maria abakuzwara za bero bottom akaruma amazu omukizungu omugana mbaringire akaruma amazu nshanzu na mukaga ekizungu ko kizere kityo amazu ago nsanzu na mukaga hakabarmu enzwemwe yabire ryo kwansa akatapira baketo mbirahuri hakabarho amazu gombekire za mwamba agastiro rubare gasige rangi niho ekizungu cyatandikire ngo amwene kinacyo cyasha ekizungu cy'abazungu konkece ekizungu cyabiraguzu basa kutugambiraho nka henju eyo kubanza ninge ya kabiri yabire ryo mu kizungu cyakune cyabiragujaho yabire atumutu nazaje ati mbeshenju yo kubanza keringa yo enzo yo kubanza ikaberi yo market sale ahifaho baketo mbirahuri niyo kubanza ya kabiri hakari umucyara kateba aha nko wareba top bet ahifaho yabire endizo gakagari amazu garuzigana aha ife ya LDU number 76 ahari buceri izoba niho yabire agamazu eshahe hegari bucya kuzirebe mbari ife opposite na rwabyoma namba nshanzu na mukaga ya eriyejo niho yabireri deno mugenzi rwigambo bwo mugiga yafire aho niho yabire naguruza amakara omutahunumu akabanza kushubura amakara deno watora nko gutora kuriya uwabadoga agaraji embari ife akari yo mushara bakumweta John Migati ubwo mushana wakari nko munyarwanda murungi nawe akayombekireje nawe enzu ye kaberho 72 ahwa gakaga ningizwe gona akwana no wito kwa hanso mchenyi ekaberiyo eri number 45 deno waje musa kiboko omugenzi nawe ekaberi nka number 2 bakaba baranosha bakurwa mutahuni bagaruka kunuye den haza hagabaru bihayo hazaho zonka cyaya haga rangaranga hazaho agamazu agamajidu heba kweta mama kayemba ago nugo mazu amahango amarungi agabandizo mu kizungu buri omuge yabirareba akegomba den tukatugire hoteli aifa hotel mu sunshine bakabageta mugaga hotel abakugimanyo bwirobo den arubazo ntabirari akasomero ka kinda gateni itoni mutu abiri tusomera mpora kinda gateni eriyeje rero kijanye kitunguka kitakwikawushiri kizana kitunguka obwebembezi wa president Museveni ko bwizire baraksi yarekera kugumane zuguta amasasi kuno gabire gatera kuno mu kizungu dene na forest yabire ryaha abantu batandika kugitahamu ebicunco byabire birumu bikuriye mbuzo mu kizungu nangwa bamuzeye Isaac na babimanya soirée byargam hata abantu bagumana biza porote kandi gura umutwaro gumune cweka they just recent porote yaza nka 2021 yaza miliyoni mukaga hati niwe kutemba kuza miliyoni 200 yes hati porote yo mu kizungu eriyo miliyoni 200 waza nka kuri yo mu rubiri eriyo miliyoni nka 3-5 takintu mu porote ya miliyoni 10-15 kitungukire kandi kitunguka aza bakaba kiplaningire jeje kureke kikwita no kureba ngo yabireriye mahanda kanso zabire ziro bwirobo tezabase kwigura imihanda ejo abantu bajombekamo konka kiri well designed baza kwigura imihanda boundary zone ekizungu nikigaruka kibe kizungu cyenyine ecyabiraguza natungaho umushubuzo omwe orukuguza empare z'abashija omukizungu nyenda nganireho nawe ni mureba nashanka abaganda tinka mwetegerize kuruji reka nganire nawe turebe sebo nakwakira yesebo no gamba ki tinyeshonga yona toyineshonga yona nururimi cyo rwo kugamba je ni ngamba uruganda na nakurebere nareba mu ruganda kare tugambire ikizungu no kigamba ho kiwe nko muganda otwire no shuburo mu kizungu ekizungu tekineshonga yona hati wobango ina byozo kutundamu teri buzibu bona kujja ko ngatenga ovude kumulamwa ogukulesa okukola atunda kumulamwa omulala tegeza chao kyetegeza mulima ajjo okutunda nga yazate katego teka obutesi nenga sibya zo kutunda nika tefengo zino nga woziraba tugende Kampala ewafu jetubera ntusubule engoye zino oba silingi oba 10 oba 15 kati woja wano
olina kwayo akakaaga oba akakaaga mu bitano ngomuleka olugenge nga naye agenda yambala ate nomaisa empare kuno muzigo zinga mu kizungu ejeje zinkoreba kati engoye zino wano oyinza okugamba omuntu nti mpa omutwalo nagamba sirina nemugenda nga muteesa nagamba kale kankwe sinsi kakaaga oba kasanvu nokwata okusinga okuddayo nga tokoze eki nga tokoze era weruti bwetugenda bwe mukama wange naye nga ekizungu tekina buzibu nga wandirabye omuntu gwe kenyini gwe weetera ekizibu nga gwe naye obanga olina kyoze ekikuleese nga oze okukola ekizungu tekina buzibu bwona bwona. Programu turi omucyanga cyawe twashara muri zo bakuzo mu kizungu kandi buzumanyi n'ahaba boda boda turi mu kizungu hagata bamanyire kure sente z'ekizungu ekingere sebo nawe kwashira no gamba kisebo je sebo shaniwe mbera binyine shonga tugambire ekizungu ikigamba ki ekizungu kikabe kitine shonga oyirewe ebyanke cy'urwire cyatizire COVID-19 kugira ngo shanzi kaba jyangu muiroko mutahe ukibawagira moto nubwo bwatanika kora kasente ngo yirukango tahe so nsabana icyo cy'urwire kigende na nogo mwaka kokasigara ekizungu kine shonkana urabo no kiro kukuyagayaga imahanda kwansira icyo kwereka imahanda twagamba kintu cyemande imahanda tebonire akatu washuma nkahagwa shuma nkaha omurandi imahanda buzima terje na nokwe nyuma okutwine kizibu cyo mfureje uko kwenjura na mnonga kubegwire kasasoro yonere kubanere go kwife ne shuma hatiko mu mfureje mwino okirabayo hura nkekinunko so nakubenyeshe ngeza buchikwata baba kanso baza amfureje go kwenyuma agwa mfureje go kunogora kagwa kuri nkawanozo muri biri omukikube cyo kugwa muri biri naro mfureje kushuma nkumusuwe jansi ubwo mfureje mazima kansetu yambe gutkore ekizungu kitubase kubonera ekindi kizuba cyo kuteganisa nekiha kizuba kindi ariho cyahize kubaho inyuma nka kanso tera shemiza abo kubinga abantu bajwo muhanda kandi ngo turjiro mu COVID-19 kanso karayija yagira ngo abantu barga muhanda kandi nakubenyenda ngo ebagumisiruzemo nko mwako kwija kujya abantu abanze bafuna kasente ko kumurikisanka abana deno ibone kubabinga konkati nkabenyenda nkanseberekera abantu bakora kasente abar bajwe nguta bacapate bebarekere babanze bakora kasente covid neyiza konkana no muntu no mureka afune cyo kurya inco kizube kinkoreba cyongo atono ndabembezi bakora cyo cyamane cyo kurenca burawuro mu kizungu abebembezi bakora nguto obuhereza bwe nguto nemfureje no kureba ngo abo kubekukira kunyizya munonga no kusanga ko umushiza wa chapatogu yatekawa akagondike yatanka kusika umwazi ko umukizungu ito abatwiremo kuzabezi kashayi 10 abantu aba chipsi aba chapati bija bakora kasende kokatwa kukitekaho usanga ugo wa chapati ningo ikara yasigira bamubinga deno go ineduka nanka bamureka kora mpaka shazinga shaisha tsona kubenyenda ngo abantu bahansi babanyige mu mukashaha babareke wakasfite babongera akashaka yiguru babase kuronda akasente base kwebiso semerwa mu Uganda yitu mbwene je nshonga yabakazo kweguzo mu kizungu bicibamo ninga ariho kinyero pe kishane cyo hatu turyo mbwire bwa covid ntera toki nyuma ho na hati icyo gamba n'amazima konka ati kugira ngo ibintu ko byasisikire babakazi baruha mu kizungu abakazi baruha mu kizungu konka mani hatega gacendera aba polisi okubirukanza naki konka nati ko kuchama ko kubara kirumore bakweta tukikabora se kizungu cyo bwamaraya tuburuhamu ezana bamaraya bamwe bagwirira bamwe bacunga
abo kubura abashija kubura abashija bano stress tinkumana kumanya koko bwamarayo mu kizungu mbaraniye kisingire nimanye kizungu wakoro mu kizungu otine mutuma gugombe bakutwara ine sirimu bakutwara bakushumye wayife yanyu yo barakucemereho batira kuchema chema koka kujanye nakatuma kagumiremo ngira ngo nicyo kikumponesa inzarwa muri kiruhura muri kitajomwe shumera muri abacuruhura so kizo mu kizungu tkijo mu kizungu abwembera kweyi yanito tkabaho nk'abantu so atembere yinkureba mu kizungu kandi mbere takubasa kutushemeza nkitwe avarze nkitwe minyeto na newe tujang nembere butatushemeza necurwire cya style mu kikabasa kucyankarana ko kizungu kucyabere kiratwe kiri so ngarika ndeba nawe bebembezi bitabar mu bwa hate variant batukora turengtibwe bembezi birunje abebembezi no manyitsa ba boda boda ningabe kizungu cyone bona ya boda boda za kwa turiya ba boda twene ko turiya so tubanza twata muri kanso nangwa nko kweri kwa kwano asa kwerebera okasasoro kasasira ijire emhanda njijo ninja ko kwano asa kwano erebe ku rutani cyampa kife yona nkasasiro ntishashuro mukanso waza street yona kasasira ijire so hane kigarikansho yitu y'abantu wire bwa kafyu bantumwe nyoka benisha babantu banza kwamba twongera yakire akube mbere iturumuti nunji hati washanga nko mukazi yarwo mukayi not chipsa amahanda naye yakurisa family ye kandi ibintu kagarko kabyato kabicumuta mwenkoni icyo kintu cyakwe kirunji bantumwe akatona buturiye mu nso mutiye tuyabwe kirwire cya style mu kandi tona tuyirwanisa akana nyenda magara noriya nenda magara so nanisha bajanti nangwa ka police katwongize yo akashaha nito tufuna kaito afune shiringi 10 akwati twamera tukaza kusika chapati wa chapato kijo kazushika mu mushenyo kazata wakanyanya ko kuyo shiringi gana ukakato kakarbaterra mazima kuwa kuboriwe ine family nyuma tokabe nokore kintu eco so nyanisha abantu kumwa kwansabutera he mukono mukatuyamba aba boda bodas bakatuye 12 ko 12 no babwire buruho no bureba bantu mo kwa kuborya ya TV no asa kwerebera so nangwa batize katunjije twakashanki 3 babona kutwata hatimaza watwata zirishahe mwe bakatucinjira kizito bakazitwara niho tukurisa abana niho twihezo mugiga mazima kwa twakwarzenka ijo ni station abanyine wishemwe okay amazina wajoryo amazina ni Mpamize Andro korgo muri kiruhura muri kikatsi ni nkoro mu kijungo mvuga boda boda imbera y'ikiro mu kijungo atenesha ni mangu hari mu lockdown enyuma ho mukamu cyakara mpaka bushesha ati numunywero ko mukeshere ko numukora ki mwenu tinka kubya nti ningashitinka manyetekanya yaba ndakwinyoti nywamarwa so konke mbere biramu egize ko cyeyindwire mu cyamani ako mu kizungu tukuvugira mu tuvuga bushesha konka hato bwa hatisha ibiro noryo munju so norengaro hempinda yinduka so ine binkuramo mu kizungu kirimo abayaye kizungu kirimo bamaraya ebintu kebyo tinayo bitari no kuza street ari abayaye kandi ari yabe bamaraye so nabo bamaraye mu kushanga street nabone beyi koko kwe yakobwa najya yakwete naho nane nashiringira uko rwo kurya so kundu bakira kweta bikiro majya nabo kirgira akatujanga no mu kizungu honga mu cyo complainer nga kizungu akakwabura ngo nanu baveta bisha bikintu bembera beta basije kozo muri tinu bakweta kozo kakoba no bakweta honga mu cyo complainer ngo mu kizungu ekizungu cyane kizungu kitine cedembe cyo kizungu kitine rwari akatukurire mu twashomeramu na kizungu kirungi kare mweno wishe utinga kubiye kare yebaro wishe ikakwendeza umwaka musya na nebiro bikuru birungi sebo nakwakira no gamba ki nanya nakushemera ugumiro turukize ninkureba ngomere mbahurikirize iyo ne mwana mukora amazina nibanyeta ayimisigo Denesi kandi nanya ninkoro mu kizungu wamara mbwire cyo mu kizungu namara mu myaka nkamukaga ku myaka mukaga icyo rebero mu kizungu cyo kutangaza niki ikindi biro mu kizungu cyo kutangaza
kitari mucyamani kiryaho kugira ngo nkitangaza kureka abantu nkuko bakukigamba nkuko bakukitwara kugira ngo kiremu bamaraya bingi manya harimo abashuma emizenkejo yerumu konkiyo ko kuba no turamo no basa kugireba ningo buri kugireba kurigera uko kuba no koreramo ubwire bwo kuba no koreramo uko kuba no taha mbwene kurigera ko kuba no sibamo konka hasigara ikijungu kikabe kitine nsonga basa kuba mazirimo bwire buringo mu kijungu sebo nukwe ninga nabiyo nogamba ki naho sebo ikijungu no kigamba woki umazirimo bwire ki myaka 10 emyaka 10 wasingaho bari abutantu gamba nabo aha emyaka 10 byo mu kijungu umuntu yakubuze ikijungu emyaka 10 kizire nkikurakura na kitakari wo mukureba kwawe ikijungu izungu ateshe bei muri yo bwiro bwakare akataka katari mbizimbe akatari mbashubuzi ngo ngata bashubuzi barumu nita wababura bwana yatweyonjire shade byo mukore sente bweni wo myaka 10 watandika ababoda boda mukama mu rubanga mukamu cyakara mukore sente murunda katari mumbace katukore sente ngata abantu babere binji kare ngambere ko mwakozire sente mu myaka 10 nyumaho katwire mu taka funire family ngatwire family twasomesa abana twarebera kare mwe twayombeka kare mwe nga cyabe kitakabiza amadangunguro ngo zo bugiga imbere nzo zirumezo n'abatwa kuba binjire zubigongeye yongera atikiza tamuza shaza kafyu shaba shaye mwe babakubira kanzi ya orga street so imbere nzo zitambura meberebe kare yebare wagiro ryo azgande musabira Amson Amson yebare gamba ho nitwe TV West nehinda kandi program turi yo mucyanga cyawe buzuma turi aha program y'Ekyanga cyawe kandi nkaburije untayire myanye tari yemwe nemwe tureba entunguka y'Ebyanga turebe byafayo by'Ebyanga mbone rizoba twashara mutwazo mu kijungu kugira ngo umwaka gure no guhendera kandi twashara mutwayitoreta unite yambara twareba twashara mukureba ka sampling Mbarara turebe kandi umwaka guba twarize guta guhendire guta abakabiriti Foods and Beverages Limited no bakuteka musente program eji abantu bakora kabiriti energy drink bakugira ngo unywa kabiriti obe kabiriti wanywa kabiriti roba kabiriti kandi gishange omaduka gona agakwetorire no mu supermarket obase kuba kabiriti omubiro bikurebi ebiturumu program n'Ekyanga cyawe kandi ni kusima turi aha kibas eki wabo ryo mu kijungu nobo yine kuba nho warira ebyo kurya ebihimba twatungo kumanyiso bwawe ne bya 15 ebinyobwa ne 12 kandi enyama ni sirinje 13 wabo ryo mu kijungu utarira aha buzumano botarya byo kurya kuba nareba noho ebyo kurya bya mani aho biko babiri kandi program cyangwa cyawe tubantambara emyanye tari yemwe nemwe kureba ebyafayo ebirumu twareba obukomoko bw'izine kijungu twareba ngo niryo ekijungu ecyo kubanze cyo mwiraguzo yatireho kurga aharboma habera hari abazungu kandi twija aha muntu waburiju omukijungu cyitwaha ecyabiraguzo omucyanga cyawe tutambare emyanye tari yemwe nemwe tuganira nabo tureba ebirukufayo kandi buzuma turyo mu kwendero mwaka ntwendeza abarebito ba TV West omwaka murungi na omwaka murungi na nebiro bikuru ebirungi TV West nehinda de Ivan Tusiime wababine aha program eji ni nsimo unabanyina ha kamera Martin bya mukama kandi ntwongera kwisuye ngo abakabiriti Foods and Beverages Limited nibo bakuteka musente abantu bakora kabiriti energy drink nywa kabiriti obe kabiriti katebendezo korara kurungi turebane orwakana orukwija ishahanu zo zumwe TV ni yemwe murare kurungi TV West nehinda